Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku, od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba, sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostane Hrvatske ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili.